The Chin Post zo tu lengai tu nandi lak nan kut kanin tlai na. Tu tana hin The Chin Post current affairs kan man nak chan na sila tu tana hin volei chung boruaka tu liawa alin sa bak mi Sweden rami Muslim chathiang Quran andu mi kong kan chim na lai zeiruanga da Muslim chathiang Quran chu andua hote ni than dua chon hi Quran andua mi ni zeiban tukin tha effect ngai zeiban tukin da Muslim rampol ni anle rule Muslim mi people ni zeitinda anruaning timi pol kha chimnak kan ngai na lai hiban tukin chathiang dua ti mi zeisa kho zeizup nak chathiang po dua ti mi hi theiding pa lengmang alin sa mi tampi zongarakum nain tu tani Muslim chathiang an dua mi hi chu alin satning hi zup nak pakhat le pakhat kar khiasilaw zup nak pakhat le pakhat kari huat nak le I remlo na ka chua tar tu khiasilaw ahla ni chathiang an dua ti mi pol chu pakhat le pakhat zup nak pakhat le pakhat kari I remlo nak pol deuh khiasi tu tani Muslim chathiang Quran an dua mi belte ni chun volei chung politics ke tampin effect angai tampi na hin kan ti lai cho ram pakhat le pakhat kar khit fak tukin hin chu cha hi tu tani chathiang an dua mi alin sat khun na khiasi zau naw se hi Quran adua tu pa hi Rasmus Paludan Rasmus Paludan hi tutan Quran adu Muslim chathiang Quran adu hi avoi khat nak long asilaw khoru harangai se do atim mi he le bang chon tu tani adu mi hi avoi thum nak adu ase kumthong ni lakul April tha khan Quran do atim rongai hin Sweden chawza ni an rak thlai Sweden ramin an rak chua tari Denmark rama an rak thol chon kumni chungbakte Sweden rami lu kho lo dingin danan tat chon Sweden rami alu than nu kumthong ni lakul an chuan nu alu than nu kumthong ni le kulle ni August tha khan kumthong ni le kulle ni August tha a khan Quran hi arak do thanan ti hitan zonga hin fiang fain adua tak tak lo ki fiang fain evidence smoothing lo nain adua kau ti sitika boinak fak ngai rak chua tu tania adua hi kumthong ni le kulle thum tangkhong ini kulle ni khat a khan Stockholm Sweden khopia dulo na kalak tar tu phu thuman rakum chu phu thum na chu dulo na kan lak tar ning hi aidang cheu khat dulo na kalak tar tu phu chu Turkish chawza adu lo phu ansi Turkey ram adu lo phu a chaw hlam khau lo tu phu ansi phu khat hoi chu Kurdish mi phun a support tu kan ti lai chu Kurdish a support tu phu ansi chona phu thum nak chu Sweden ni NATO chungtel sidingi ahalmi adu lo tu phu ansi ve hoi chu phu thum na laka chun phu khat asimi tui kan mu mi Stockholm Sweden copy Stockholm Turkey embassy mai Quran adu tu phu hi ansi hi phu hi anti-Muslim, anti-migration, far-right hardline kan ti mi phu an si hi Rasmus Paludan hi an hruai tu pa se Rasmus Paludan ni hin kumthong ni le hlei saria party pakhat arak dire chu tu chan politician pol ni chon
far right hardline tinan sim ko na na in an party min chu Strumkus timi party ase Strumkus timi party ase hi party hi an ram chunga muslim tam deuh an lu chap lo nak ma ding le mi pem tam deuh an lu chap lo nak ding cha rian na tuan tu au pi tu party an se hi bantukin Quran adu nak lungthin hi Muslim pol hi kan in chauhlang na lo kan rama rak lo ti hlau chu pi na Turkey chauza hi kan in chauhlang lo nangma zong hi Muslim ram na si tika le Muslim thazang pe tu na si tika kan in chauhlang lo tin Turkey embassy Stockholm Turkey embassy maya hi bantukin Quran an du no na hi ase hi bantukin Muslim chathiang Quran do asi tika hin kan chim chang bantukin zum nak pakhat le pakhat karboi nak pi nakhin ram pakhat le pakhat long silawin ram tam pi cha boinak achuak mi se zaitinda ram cheu khat ni an chawhla ni Turkey chawza ni zaitinda chawhla ni Sudan cha zaitlukinda suknak a ti mi na kha kan zawti than na lai chuhlana chun Rasmus Paludan ni Muslim zumna ka zul tu pol zaitin alam athanglam ning na le Quran zai rian lo ning kha toite in kan zau than na lai hi video wi kan mu ban tukhin khe tuya the mi khe Muslim chathiang Quran ase lai mi laka kan Bible chathiang kan lai Bible chathiang chauk dang tangi kan hei chia du lo ning na le Bible chung shima chauk dang chia kan du lo zia na ruwa chun khiban tuk len te chel nak soccer football cheli ai chel mi athi pai ai tlek viar mi na hun wa chun Muslim pol khoru aning ding ki karuate zai tlukin dan lungfa lai ti mi ki mu kho se zo ko lo chau Quran chau khitlek viar a pho zonga atla viar chang a thar te si mi khan bun thel a pho zonga atla viar chang lente chel nak soccer pakhat football pakhat so in amu zaya karel lo ti alang tardu nak asikaula chutia karwa ke the than hai lai zo a the than hai zo ko lo ake in alam chiri Muslim chathiang Quran chu ake in alam chiri lai mi kan lai Bible thiang atle lai man kan nei phan ning le kan hei sun sak ning anom lai mai kan yin sun sak ning ruwa chun hit tukin len chel nak so le ake so in a hei lam mi Quran chathiang chu Muslim pol cha zai tukin da fa lai ti mi ki a fiang ngai zai a rel piak na lo len te chel nak so a man hiban tukin Rasmus Paludan ni Muslim chathiang Quran atu tawning hi apong kamakhin police zongan ko hiban tukin Quran adu liaw zonga khin kan zau than na lai apong kamakhin ki police pol zongan len police pol zong ni khin duala haiti mo haitlei man tim lo tikhe kan mu kho hi ka chawar laya si se ma apong kam hit kai alai zonga kin ki police tam pianum khin ha pol zong ni khin tlei an tim bak lo khikko khi Muslim ram pol thin lunga fa tar tu chosi hiban tukin Sweden rama Quran do asi tika hin chu chin chapa Turkey embassy maya think Turkey embassy mai thing te do asi tika khin zaitinda Turkey chawzani a chawhlan ti mi le Sweden ram cha sungnak zaitinda a ti mi kha
chim than kan zoom na lai mo hiban tukin an cha thiang do si te ka hin muslim ram cheu khat pola chun an du lo nak ke fak ngai na langtar ram ke pa yemen rama si se bangladesh si se iraq rama turkey rama fak ngai nan du lo nak langtar muslim ram pol tam pi arab ram pol zonga an du lo nak middle east pol zonga an du lo nak hian langtar e sudan chawza khian mo chiat ama Rasmus Paludan long silovin Sweden chawza khian mo chiat ngai hi an du leo mi ke Sweden thantar asi an Quran du piak an si cha Sweden thantar jong kha an du piak ve hiban tukin Turkey embassy mai theng ye du asi ti ka hin Turkey ram Ankara Turkey ram khopi Ankara zonga an du lo na khan lang tar ve o Turkey ram zonga hin an khopi hin zana Sweden thantar kha Turkey rama hitiban tukin Turkey ram Ankara khopi Sweden embassy maya hiban tukin Turkey thantar hi Sweden thantar hi an du ve an du lo na khan lang tar ve lai mi tam pi kan nak Malaysia ram zonga hin Muslim pol ni khan hiban tukin an cha thiang Quran du asi cha khan an du lo na khan lang tar ve hi hiban tukin du lo na kalang tar tu pol hi Malaysia ram Kuala Lumpur khopi Sweden embassy maya hiban tukin an du lo na khi an lang tar ase chun anma Sweden ram thiam zonga khan an du lo na khi an lang tar ve hi Sweden khopi Stockholm si mi pi ni an du lo nak an lang tar leo si khitikin police motor pol ke lungin an che na la an kham mi vial te zong an thro police motor thalang pol ke kek mi tampi hi video a hin kan lang tar lai lo na in cheu khat Stockholm khopi mun cheu khata chun ke kan hu ban tukin motor zong tam pian dua police motor an dua long silovin chawza motor an hu mi pau kha an dua Sweden ram hi ramfate milu zong azatok chuanum ve ko ramfate nain ramfate ti chimkho khesi ralkap tha jang zonga ader Europe ram dang ban tukin na thong lo hi kai me pikan hu ban tukin aram in pa pol hi Finland na Norway na Russia na Lithuania na Latvia na Poland na Germany le Denmark na anse Sweden ram hi milu andi lakin singza le pali le thongsom riat rong anse chon milu zatua ka somruk le pakhat 0.5 rong hi point panga rong hi khri fan se chon zatua ka 2.3 rong hi Muslim anse chon zum da ka ngai lo mi pathian ngai lo mi kan ti lai chu hi 36.5 rong an si ve chon Russia ni Ukraine avan tuk tika khan Sweden na Finland na ni hin NATO chungtel si her ziale an ram him nak cha a that zia kha an huni fiang than kha si tika kan thaiban tukin Ukraine ram zong kha Russia ni tukla na khan NATO chungtel si dingin a halti kan thai na ina siman lo NATO chungtela kan lut man lo alu man lo tika Russia ni avan tuk tika khan NATO rampol ni khan
ral kap tha zangin an zuan tok kho ti lo nei to chungtel phunglama khan anma chungtel ramasilo mi chu ral kap tha zangin vabom le wachan kha anga asikho lo chu sitika Sweden le Finland ni anro mi chu Norway zong Russia ni atuk tika kan ni zong hi foi te in tuk kho kan se Russia ni akan tuka chun kan ma pumpak tha zangin kan ikil veng kho lai lo kan him kho lai lo chu si cha nei to chung telikan uma hin kan him lai Russia ni an kan tuk tika si se ram dangian kan tuk tik zonga nei to ram chung tel nei to chungtel ramdang pol ni akan bom lai cha kan him lai ti mi kha ani fiang chu sitika Sweden ramzong ni hin nei to chungtel sidingin hal asina in nei to ram chungtel nei to chungtel ram sikhoding hin nei to chungtel asichia mi ram pol ni andi lak na tlak na ka haw chu sitika Sweden ni neito chungtel sidingi alu nak ding lama hin aharbik mi chu Turkey ram hi ase Turkey ram hi Sweden arem lo tu bi kase aruang kan chimchang ban tu khan Sweden rama hin vaitam pi Quran hi duan raktimbal chu sitika Sweden ram le Turkey ram karlakhi bawruakhi achia ngai ngai kha sitika Sweden ram le Turkey ram kha anirem kho nak ding ha Sweden chawza lutlai pol ni hin man lak leo se rian man dom leo se ni hin zarteni tangkhong ni kullin ni sari hi Sweden foreign minister ni Turkey ram Ankara khopi ya ton ni dingin khuan khan ni asin hin ni hi chun chu avatlon tika chun nei to raman lu kho nak ding na biani ro lai ti mi kha an kho khan chi mi se an kho khan ninga chun ni hin nia hin Sweden foreign minister le defense minister te pol le Turkey ram chawza lu tlai pol kha ton biru na kan ngai lai nei to ram chungtela lu kho nak ding laman kol lai ti mi khani ro chan asina in tangkhong ni kulleni khat a khan Sweden ram Turkey embassy maya hibantukin Quran do asi tika khan Turkey chawza ni Sweden lutlai pol Turkey raman ton ding kha raklong than lau hibantukin nan ram thil tlung ni hin kan ru nak kan bekhia nak chu atu achang tia an than na cancel an tua nin nia ni tong khau than lo ti na ka se chu sitika Sweden ram cha hin nei to chungtela chun lu anga lai mo lu kho si lai mo ti mi kha kan zau na lai Turkey ram ni hina chawlan lawa chun Sweden ram cha nei to ram lu nak lama lo nei to ram ya lu lawa chun Russia ni atuk tika ramdang ni an tuk tika chan tu ngai lai lo ama telong pakin atang lai chu chu fiang tok mi se chu si cha Sweden rami Quran an tu tika hin volei chung politics anin Sweden ram politics ki fak tokin anin chu si tika Sweden ram lutlai pol jong ni hiban tukin an ram chunga police mit muwa Quran do asi tika hin ngai thiam hal nak cha jong ngai thiam hal nak bia jong tam pi an chim hi Sweden Prime Minister Ulf Kristersson asi hi pani atimi chu democracy rama chun mi pakhat ni adu mi chim kho nak phung lamangai aum chim adu mi chim kho nak no langai asikau na te in hiban tukin midang anur chuang khau tu thil tu hi chu a her lo mi se ati hiban tukin thila chancha Turkey chawza ni si se
Muslim Paul ni si se Muslim ramdang vial te ni rakan ngai thiamu hiban to katlung mi hi kan du ruang ya tlung mi silo tia nol patnak bia arakchim asina in Turkey Prime Minister Erdogan Turkey Prime Minister Erdogan ve belteni chon hiban tukin Sweden rami Quran andu mi ko ngai hin alunga tinglo ngai ngai achau hlang kholo Sweden ram Prime Minister nol halnak le nol patnak bia hi achau hlang kholo chu siteka Turkey Prime Minister Erdogan ni ati mi chu Sweden ram ni hin NATO ram chungtel asi kho nak ding ha cha a NATO ram si dingin Turkey support na khi iru achan la se Turkey ni akachau hlang la ti akachau hlan ko lai ti mi khi iru achan la se ti bia chim hiban tukin Muslim upat lo nak ram zairil lo nak ram Sweden ram hi NATO chungtel si dingin thajang ka pe bak lai lo ka chau hlang kho bak lo tia chim ko chu si tika afiang ngai ngai mi chu Turkey thajang pek nak le Turkey chau hlan nak lo chun Sweden ram hi NATO chungtel si kho lo ti mi kha fiang chol chu si cha a NATO ram dir mun chu mu kho le thai kho si chun Sweden ram zong NATO chungtel chu chan khat khat chu si kho ri lo ti mi kha fiang hiban tukin thilatlung mi hi Sweden chawza lo silovin NATO ram cheu khat Sweden ram hi NATO chungtel si ve ko se ati mi ram cheu khat cha zonga ngai chia khe si chuve ban tukin an chathiang an du piak mi Quran an du piak mi Muslim Pol le Muslim ram pol cha zonga ngai chia khe si hiban tukin le rule phu khi asi anti ve lai chu hi video vi kan mu mi le ka akan mu sak mi chu zoom nak pakhat le pakhat sa khua pakhat le pakhat khi kan upat pia ka her Buddhist kan sia Krifa kan sia kan zoom nak ka zoom lo mi chu swal tuki kan mu mi le fi nom tuki kan mu mi na khi athal arak thalo zoom nak ti mi chu pakhat le pakhat khi kan upat ding ase kan zoom ko lai an zoom nak zong kha kan ba zoom theng lai lo nain atha ko kan ba ti pi na lo nain pakhat le pakhat ka kan upat thiam her chon Krifa mi tam pi zong Muslim rama tha an rak tong bal chon kan chathiang Bible chathiang zong Muslim ram le Hindu ram cheu khata du piak kan rak tong bal kha fak tukin kan rak ruwa chuve ban tukin khawl kha kan chathiang an rak dui Krifa mi an rak tha na lewi kan lungput ban tuk te kha kan ma Krifa mi na zong ni Krifa silo mi zong ni sin ha se lo an chathiang vadu piak le an zoom na ka zoom mi watha non piak kha zaitukin da an lunga fa ve lai ti mi karu achi atha kan ma chungi tua ding ni kan du lo mi pol kha midang chunga kan tu lo nak lai kha kani film ka na her kan chungi tung dingi kan du lo mi kha midang chui kan tua chun zoom tu kan silo ti na ka se jisu nia kan chon piak ban tu ka silo ti na ka se chu si cha lai mi lak zonga kan di lakin Krifa kan silo chin mi laka Krifa silo mi Buddhist sum nak azul mi zong tam pian numri Buddhist zonga silo mi Krifa zonga silo mi lan leo pupa chani pupa chan bantuki pathiana biami pathiana ngai ri mi zong tam pianum kha sitika pakhat le pakhat kan zoom nak chiu kan upat piak ka her ngai ti mi kha hi video ni hin alak tar mi ase chupina iban tukin Sweden ni NATO chungtel si kholawa chon aram him nak cha adar thom ngai ti kha mu kho ase zeitika da Russia ni atuk te lai chon atuk tika hauni thabom chan te lai ama
Sweden ram long ni Russia ram hi kham kho ngai nga mo Russia ra hi kham kho ngai nga mo ti kha afiang ngai ama pumpak long chun Russia ni atuk suala chun Russia ra hi akham kho lai lo ti mi jong kha fiang chu si cha tu liaw alin sa tuk mi thong pang hi kan rak thai ve kha lai mi ni kan rak thai ve kha her ti kha kan ro cha kan ban chim mi si arak thai che mi jong tam pi kan ko lai na in a thai lo mi nan rakum suala ti in hi video hi kan rak tu du na kha se tu tiang the chin post tha jang na kan pe ki kan video na kan rak zo pek cha nan chunga lunglum na tam pi kan ngai chun avoinola chun ban tok current affairs volei chung bo ro kalin sa mi pol hi chim than kan rak zuam lai avoinoli chim kan chim ding mi chu tu liaw india rama ala bo ro kalin sa tak mi india ram prime minister narendra modi india prime minister asilan india ram then gujarat chief minister rak si liawa chu gujarat ram then chungi atlung mi muslim polan rak tha na nak kong le an mos an pathian biak nakin an rakro piak na kong kha bbc ni documentary atoi chu documentary chu india rama chuan raktim antim tu liaw ronga hin na in india chawzani a block zau kho lawin atwa hi documentary kha zau kho lawin atwa na in siang hak chebu cheu khat chi se political party cheu khat ne hi documentary hi QR code mangin ani ko na ye an zau na chu hi bor roki india rama bor roklin sa chem mi si hi prime minister narendra modi kong hi achiat lei hoin an lang tar mi se achiat lei hoi long silawin adik mi arak tlung mi kha atong mi pol ni an chimphon mi kha an lang tar na ka se hi jong hi avoinola chim than kan rak zuam lai kan video na rakan zau piak ki kan YouTube channel zong subscribe rakan tu piak ki video tharna zong rak ngak than cheu dingin kan som na kanilom